بەڕێزان بەردەوامین گفتوگۆ دەکەین لەبارەی ڕەوشی سووریا بەگشتی بۆ کورد بۆ ڕۆژاوای کوردستان و بە تایبەت لە چوارچێوەی پەیامی کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان چەند ڕۆژی ڕابردوو ئاراسی وەزە عەرەبیەکانی کرد و وەزە عەرەبیەکان دوێنێ وەڵامیاندایەوە ڕەوشی کورد بەگشتی لە ڕۆژاوای کوردستان چۆن دەبێ دوایەوەی کە دەبینین دەسەڵاتی دیمەشق دانوستان لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکراتدا ڕەت دەکاتەوە. گفتوگوین پرس و باس و بابەتاکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک ڕەمەزان کەریم سیاسەتمەدار لەو لێرەوە ڕاستەخۆ لەگەڵمانە. کاک ڕەمەزان سڵاوت لێ بێم کاتت باش سپاس دەکەم سپاس بۆ بەشداریت لەگەڵمان. بەڕوانینی تۆ با سەرەتا لە پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە دەست پێ بکەین. پەیامەکەی بۆ لەم کاتەدا یانی ئەم پەیامە ضرورەتی چی بوو لەم کاتەدا بۆ هۆزە عەرەبیەکان؟ سلااو و ڕێز دەم باش گەلک سپاس. دراستیێدا پشتی ئەو پەیامە زۆر پرس و تعلیل چێت بوو بۆ چ مەسەلە برێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ عەشیرەت ئەو پەیامە ناردووە ئەو پەیامە شاندی حقیقەت من کورتەیەکی دەخوازم باس بکەم باش بۆ عەشیرەت و حۆزên عەرەبە. یەکەم یعنی دەڵێن بێدوویین هەگەر بە عەرەبی دەبێژن بەدەوی هەگەر کورد بە کوردی دەبێژن کۆچەر. حقیقەت دجواکی عەرەبدا ji وەکو yê Kurda ئەوە ne mesele li Awropa ew tiştan me li Rûsya belem li civakên Erebada jî eşîret hoz mane. Ew eşîret hozana zor bihêzin di nav komelgeyê Sûriyeyê de. Mesela ewey ku mezinde dikirê ewey ku mezinde dikirê da em bêjin li Sûriya seda panzde nüfusê Sûriya sîstemê eşîretî bihêz berdewam e dike nêzîkî 2 milyon kes nêzîkî 2 milyon kes. Ew yek du di şerê Sûriyeyê de û di tarîx da jî bi taybet şerê Sûriyê vê dawiyê de em bêjin piştî 2011 bi taybet dema hêzên Sûriye Demokratîk çêbû Konfederasyona Şamer yani eşîretê herî mezin Şamer di hêza Sûriye Demokratîk da rolekî mezin lêst. Her wiha ku peyama Birêz Abdullah Öcalan dema dinêre Birêz Abdullah Öcalan ew eşîreta dinase û 20 sal bixwe li Sûriyeyê me. Yani Birêz Abdullah Öcalan 20 sal li Sûriya me. Komelgeyê Sûriya yê Rojavayê Kurdistan li yê Tirkiye baştir dinase û şexsî jî li gel wan kiriye. Yani ewa ne ku kitêb xwendiwe yan raport boî hatiwe bi xwe tecrübê xwe 20 sala he. باش Ewa yek du İsraîl mesela xwe xakê xwe 22,000 e em bêjin 7,500 xakê Sûriya êste hatiye ketiye destê İsraîl. Cîga li wî Tirkiye çendîn sal e beşek li xekê Sûriya Rojavayê Kurdistan li destê Tirkiyeyê de taban ewan jî li gel eşîretekan danûstandin dikin birêxistin dikin. Cîga li wî oqmetê Şam bixwe li gel eşîreta danûstandin dike beşek li eşîretekan li gel oqmetê Şamın. Bo vê Birêz Abdullah Öcalan agirek ku li pêşerojê da durist bibe yan jî hinek pêkdadan hebûn Birêz Abdullah Öcalan ew name nard xitabê ew eşîreta kir bû ku li dahatû da li gel Kurd şerê wan çênebe û şerê navxwayî çênebe. Ewey dîke mesele Birêz Abdullah Öcalan cîga li wî ew eşîretên ku hene mesele eşîretên Elcibûr Henêza eşîretên Tayî Begera Akoydat eşîretê Başaban û komelek ew eşîretana çi evên dilên esil ew ê ku deve xwedî dikin çi ew ê jî dibêjin em bêjin ew eşîretên ku wan ra dibêjin şevî evên serbixwe ku li Hesek İdlib Dêrezor Reqa Qentira Dîmeşq Bêka Der'a Homs Palmîra Hema Heleb Swêda ku ew hemû mintiqana mesela zêdetir li 40 eşîret hene
که بریز عبدالله اوجالان ده او نامه ده خطاب وان کرد تابی برپرسین او عشیرتانا مثلا یکک لوانا محمد بکو و ام بیجن شیخ خالد العبدالله مثلا ام بیجن الحسین یه قبیله الجبور و یه دن مثلا والام بریز عبدالله اوجالان دان لسوریا مثلا کردا مثلا مجلس روسپیان و اولی درستی کردن مجلس روسپیان و اولی به تایبت لمنطقه جاوا حز دکم بو کرد یعنی دلین بو عشیرت ناردوه یعنی اشتا بو هنه کس پرسیار دکن دلین باشه هنک دلین بلکو تشتکی دوا کوتویا نخیر یما لسوید فینلاندا ناجین یما دبی خطاب حقیقت کومالگا بکن بو و به تایبت لطبقه رقه مثلا حسکه حلب زور گرینگه او منطقه چمکی یما وکو کرد مثلا داریم بو نالیم بس روجاوای کردستان باکور و روجلات سوریه کرد لوی وکو امپراتوره مثلا کرد نتنه منطقه کردنیشین بریواد به مثلا رقه عرب زورتر دجین ام بیجم منطقه روجلات دیرازور کرد بریواد بن مثلا لحلب تاخن اشرفیه شیخ مسعود و کمالک تاخدن یما عرب پیک وادشین بوی اواز زور گرینگه مثلا چاو هم بیجن لوکراینا دونیسک لوگانسک او منطقه زیادتر روس دادجین که باش اداره نکرن شر کی جدی چه بود چاو مثلا استا کرکوک تایبتمندیه کی خواه موسول تایبتمندیه کی خواه چمکی کرد و ترکمن عرب بکوانه بوی بریز عبدالله اوجالان نرخاندن کی کور و تجربه خونه 20 ساله و روشا نها هی او پرووکاسیون چید بن خطاب او عشیرتا کرن باور بکه او عشیرتا برسف دان و جیگه کی خونه باش گرد عشیرت پیکاته کی گرینگ یه وی اویه فرمو یه وی جواکی سوریه باشا بدر لوی نرخاندنی رولی عشیرتکان رولی هۆزەکانە لەوێ کە بەشداریان کردووە لە خوێن و قوربانیدان لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکراتە بەشێکیشن لەوان جۆرێک لە مەترسیش نییە لەوەی بەکار بهێنرێن لەلایەن وڵاتانی ئیقلیمیەوە لەلایەن هەندێک هێزەوە لەلایەن خودی ئەحمەد شەرعەوە بله تزانی مثلا استا من بحث اوا کرد که هنک عشیرت پیرا دبیجن اصیل هنک دبیجن شوی همان کاد جی او عشیرتین کل منطقه قومستان دشین دشت باتیا دبیجن اوین که لنیو منطقه قومستان دبیجن مامورا بریس عبدالله اوجالان او پیکاتین عشیرت تا یک به یک مثلا عشیرت بناماله چون دابش دبن به هوردی دما 20 سال لسوریا بو لگل وان دانستاندن دکر خطاب وان دکر مثلا نمونه سری بکه کل لسردم دما امبیجن فرانسا لوی داره بو فرانسا جورک به دموکراتیک لگل پیکات عشیرت تعامل دکر بلم ل 1940 به قانون 132 1905 به قانون 158 و 1900 امبیجن 1963 به قانون 43 او سردمین که فرانسا و پیش اول زمان عثمانیا حریت و آزادی که عشیرت هبو حزب بعث و پیش حزب بعث هورده اول را کردن مثلا او سردما دا مثلا جیگه وان هبو لدوی او ام آخرا مثلا جواته که عشیرت ها درست کرنده مرکزی ویل امان بو پشت راهینان استانبول ترکیه زور به جدی لسر اول راد واسطه جا من عز دکم تشتی دن به جنابت بلیم بو بمسر مسئله که او پرسیار جنابت بریوی در روز بو یعنی فوروما پنجمین لحسکی چه بو او فوروما پنجمین به ناو مانیفستویا آشتی جبو آشتیه جواکا دموکراتیک بو گارانتیا آوا کرنا سوریا مدرن سری بکه جبو آشتیا جواکی یعنی آشتیا جواکی یا جواکا کی دموکراتیک آشتی و دموکراسی گارانتیا آوا کرنا سوریا کی مدرن تیدا خلق سیاست مدار آلین سیاسی اکادمیسیان و نونرن
حوز و عشیرت عربا نتوان جدا و آینان من نالم کم نتو کم آینی کلمه کم راست نینه هر نتو شکو کرامت خونه و گوره مثلا دورزیکان علویکان نتوین دن حمود او فرما دا بشتار بون لحسکی پنجمینه جیگالوی نها کرد لروجاوای کردستان لباکور و روجلات سوریا و به سوریا گشتی آمده سازی کی کنگره کی مزن دکن بو کنگره کی فراوانتر لفورم گورتر باشه بریز مظلوم کوبانجی سروکی روجاوا و فرماندای حزب سوریا دموکراتیک دمکه او خباتا دکه بلم او نامه یا بریز عبدالله اوجالان چونکی بریز عبدالله اوجالان چندین کتاب نویسیه و بخوش 20 سال لسوریا ما بریز عبدالله اوجالان د ناو عربا دا چه لعراق چه لسوریا کتابی وی همو به عربی هاتنه تجربه کرنده و لناوان هاتیه بلاف کرنده رزکی وان تایبته یکم مثلا صدا شست هزن سوریا دموکراتیک عربن و او صدا شستا 25 بو 30 کر و کچ و خزم و کسوکار او عشیرتانه معاش واردگرن و او جین که عرب دجین زیدتر لشکرین عرب شروان عرب ین هزا سوریا دموکراتیک دو پاریزن اوا ده مسئله اسکری دا ده مسئله سیاسی دیپلوماسی جواکی حکمرانی ده هر چه مجلسک لروجاوا و باکور و روجلات فرات حاکی آوا کرن دا نونر عربا نتاوین دن حموت دا جی خود کرن باور بکه لتاریخ 100 سالی سوریه دا چه لزمان فرانسا دما حکمرانی دکر چه پشتیوی بعض دوایی اوا حتی روژا ایرو بشتاریا به او شوایا دموکراتیک آزاد عدالت بو جواکا سوریا له هیچ سردمکی دا نبیه وکو اوی کو استا کردا آوا کریه خوسریا روژاوای کردستان حوالین پیده و حسده تشتی وال تاریخ دا نمیه یعنی جزیره کی دموکراتیک آزاد مدرن وکو سوید و فینلند دانیمارک در روجلات ناوین دا آوا کرنه بو وی اواجی فلسفه کیه دویمه براشکاوی قصه بکن استا روژاوای کردستان به ایدولوژی فلسفی ریبازی که بریواده چه یه اوجالان بریواده چه بو وی جواکین عربا رزکیوان تایبتی بو اوجالانه او خباتین که خوسریا دموکراتیک خوسریا روژاوا باکور و روجلات فرات اوی بریز مظلوم کوبانه کریه باور بکه او نامه اوجالان به دقات قاسی یوان تاثیر هد شما کسی یکمی بر او ریبازا بریواده به بو وی او تشتکی زور گرینگه بو که نه اسرائیل ببوره یک جی ببوره که رانکو تو پرسیاره کر من او آخر بلیم بدوی یمه براشکاوی قصه بکن وانیه بو برچاو رونی یک چی بله دولت ترک او دو مانگ بو خباته کی جدی لگل عشیرت و پیکات سوریا به تایبت یه عربا دکر لرقا لدرزور لإدلب لحلب فتنه کی چاوا لزمان دین اسلام بحث فتنه دکن مثلا بریز عبدالله اوجالان بس حضرت محمد صلی الله و سلام درود خواه لسر به بس حضرت محمد دکه لزمان اسلام دا چا فتنه هبو بلن آشتی خاجی هبون بریز عبدالله اوجالان لدین و تا استا همان کات او نامه بریز عبدالله اوجالان دجی فتنه کی درکی بو که شر کرد و عرب درست نبه فرمو کاغ رمضان یعنی هەندێک دەڵێن ئەم تێکەڵیەی ئۆجالان ئەم بەشداریکردنەی ئەم پەیامانەشی یعنی دەڵێن ڕۆژاوای کوردستان نەبێت تۆزێک خۆی دوور بگرێت لە مالانی کام بۆی کە تورکیا وەکو یەک پاکێج لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستانە سەیری هێزەکانی سووریای دیموکرات نەکا هەندێک جارم قسەیەش دەکرێت دەڵێن دەبێت ڕۆژاوای کوردستان ئاگادار بێ وریا بێ ینی وەکو یەک هێز مامەڵە نەکا لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستانە هێزەکانی سووریای دیموکرات هێزێکی جیاوازن پشتیوانی نێودوڵەتی هەیە ئەمریکا پشتیوانیانە فەڕەنسیەکان پشتیوانیانن ینی دانپێنراوێکی نێودوڵەتی هەیە ینی ئەم بەشداریە ڕاستە و خۆی ئۆجالان لە چاودێریکردنیان لەم پەیامانە بە مەترسی بۆیان ناشکێتەوە کاک رانکو زانی لسر سوریا
بێژن ڕۆژاوای کوردستان گارانتیەکی ئامریکا فرانسا و بریتانیا هەیە ئەوە یەک دوو گارانتیەکی ئامریکا بریتانیا فرانسا ئەوە یەک دوو برێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان ئەو نامە لە قەندیل لە بروکسل لە هەولێر لە ئامەد نەناردووە لە گراوە ئیمرالی لە زندانە ئیمرالی ناردووە کو ئەو نامە دەما دنێرە دەولەتی تورک ئاگادار بوو دەولەتی تورک عقلی دەولەتی تورک پرسیارێکی زۆر گرینگە جا دەبێ من ئەمە نەکوشیرۆڤە وەکو ئاگادار من خۆشی ئەندامێکی چالاکی پێواژۆی ئاشتی بە حکمی ئەوە پێشتر جگری عوسمان ئۆجاڵان بوو ماڵباتی ئۆجاڵانجی من بە باش دەناسم جا من دەبێ تشتێک ڕۆن بکەم بۆ خەڵق بزانە دەولەتی تورک ئەو ئامادەسازی دکرد کە لە ڕۆژاوا شەڕێک چێبە حتا ئەرەشەژی کرد بەلەم عقلێکی ناو دەولەتە بە دەولەتی تورک وتی ئەو کاتا کورد لەگەڵ ئیسرائیل ڕێکەفتنێکی استراتێژیک دکرد ئەوە یەک فرانسا بریتانیا ئامریکا لە دژی ئەو فتنا بوو و خودی ئەمەد شاڕژی زۆر بە گەرموگوڕی نێزیک نەبوو جا دوای ئەوانە چ کردن پەیوەندی بە ئالیên dinê siyasî کورد kirin xwastin hêza Kurdî dabeş bikin ew yek ku dewletê Türk li kotayî da bînî ku heger em şerra dest pê bibe Kurd li gel İsraîl rêkeftin dikin ew keta dewlet durustî dibe Fransa, Amerîka, Brîtanya, İsraîl yek koalîsyon e bo vê dewletê Türk ew keta rêge da Birêz Abdullah Öcalan ew nama binêre rêge da ew nama binêre û xwedî serokkomarê Tirkiya Erdogan bas li ewa kir pîwîst e rêkeftina dê adarê cîbicî bibe hêsê dê û Ehmedşara rêk bikevin ew keta dewletê Türk nermûnyaniyek pêşxist yanî ewa bi agadariyê dewletê Türk bû çimkî amedesaziyên şer û fitne zanî bi xirabî li ser Tirkiyeyê de diteqe zor bi xirabî heta navxwayî Tirkiye jî têk diçe Kurd ewa qebûl nakin zanî û hilbijartinê dahatûyê Tirkiye bo vê ew nama bi agadariyê dewletê Türk bû û bi mecbûrî hate kirin de fermo کاک ڕەمەزان یان ئێستا قسە لە واقعی ئەستا بکەین کوردانی ڕۆژاوا و ڕۆژاوای کوردستان ئەزمونونەکەی ڕۆژاوای کوردستان لە بەردەم مەترسیدایە ینی هیچ مەترسیەکی لەسرە ئەشێ لە دۆخێکدا ئەحمەد شەرع ئەوە نا ئێستا لێرە و لەوێ هەندێک جموجۆڵ هەیە بەرێکەوتن هەیە بەڵام هێرش بکاتە سەرە مێزانە و بیەوێ با بڵێن ئەم چەکانی کە لەلایەنە تەسلیمی دەوڵەت بکەنەوە وەکو خۆی ناوی دەنێ دەوڵەت ڕاستە کاک ڕانکۆزانی بڕێگەی کاناڵی کورتسات دەبێ حقیقەتێکی ئێمە لە بیر ناچە دەولەتی تورک ئەو مەترسیە جەنابێت باس کرد مەسەلە دەولەتی تورک بۆ ڕێگەدا ئەو نامای برێز ئۆجاڵان بچە و ئەو مەترسیە جەنابێت باستکی ئەگەر یوە ئاگادار بن هەر بە ڕێگەی کاناڵی خۆتان لەگەل جەنابێت بوو یان برادارێکی دن بوو کاک عادڵ باخەوانی قسە کرد لە بیرتە پێش چەند ڕۆژێک یان لەگەل جەنابێت بوو یان لەگەل جەنابێت وانە برێز عادڵ باخەوانی چوت وتی ئەو دانیشتنێ منێ لەگەل برێز مەسعود بەرزانی چێبوو لە پاریس وتی دوێ دانیشتنێدا وتووە من نامەیەک بۆ عەشیرەت و هۆزên عەرەبی و ئالیên din ناردووە هەگەر bi şer bêne ser Kurda ئێمە وەکو باشووری کوردستان هێزی پێشمەرگە خۆم jî bi ڕێگەی قامشلۆ diçin şer dikin ئەوە هەلوێستێکی گشت باشووری کوردستان هەگەر دو پارتیên فەرمانراوا پارتی یەکیتی ku hêzê pêşmerge heftê heştê û yê kek hêzekî pêşmergeyê kek Mehmedê Hecî Mahmûd Partî Sosyalîst peyamek kek Mehmedê Hecî Mahmûd jî qise kir yekîtî Niştimanê Kurdistan peyamek ew peyama derece yek bû Tirkiye bû û bû Sûriya bû bû hemû êl û eşîret bû bû xwedî Ehmed Şara bû heger yê we bi şer bêne ser Kurd başûrê Kurdistan jî tê li wê şer dike zanî ewa corek awekî sart kire li ser ew agir hem namey Birêz Mesûd Berzanî hem nemayê Birêz Abdullah Öcalan ku du serokên Kurd bihêzin bo Rojavayê Kurdistan wekû palpiştiyek bû û bi mecbûrî her duka ew name nard bo ku bi hiç şêweyekî şerekî wan navxwayî çênebe bo meselê metirsî heqîqet taban
لە سووریا دو سێناریۆ هەیە من پێش ساڵێکیش وتم حتا di kitêbên ayînên pîroz daş hatiye nivîsandin xwe li Sûriya şerekî mezin şer carî bi dawî nebiye li 2011 ve ew şera berdewam e xûn dirije heger oqmetê Emed Şara li heştê 12 ve hesav bikî eva mangê no li mawê no mang zêdetir li 10,000 kes hatiye kuştin rojane li Sûriya xel têne kuştin de şehîd dibin jiyanê xwe ji dest didin taban şerekî we heye کاکران کو او مترسی جنابت بس دکی من بس بکم سری بکر لزمان مثلا پیغمبر گوره صلی الله و سلام دما لمکه ام بیژن مجبور بود در بچه دستور المدینه چکر لشصد و 22 او دستور المدینه بو اوای کو همو جواک پیک و بشی خود دستور المدینه لباشوری کردستان جی مثلا ارمنی ترکمن آسوری عرب مثلا به تایبەت ئەرمەنی ئاسووری تورکمەن نونەری وان د پارلامنتو دەهێت د ڕۆژاوای کوردستان دەستور ئەلمەدینە بۆ نەتەوێن دیکە پێکاتێن جیاجیا یê civakê li başûrê Kurdistan li Rojavayê Kurdistan pêktê. Duayê Selahdînê Eyyûbî dema hukmê Misir, Sûriya, İcaz, Yêmen dikir û malbatê Eyyûbiyan 7 sal ew destûr Elmedîne li wê pêk dihat. Zanî? Min bo çi behsê ewa dikim? Bo çi behsê ewa dikim? Ew metirsiyana heger bêne ser êsta stratejîk dewletê Türk û dewleta İran, Fars û Türk mesela dewletê Türk dewletê İran projeyê wanê gewrekirina împaratoriya xwe hebû. Mesela İran hilalê şiya durist kir hat Iraq, mesela Sûriya, Yêmen, Lubnan, Filistin. Dewletê Türk jî bi biyanûya PKK bi biyanûya PKK mesela li Musul li wan mintiqa Beşîka li başûrê Kurdistan çi li deşt çi li şax mintiqê çiyayî xakekî zor dagir kir û baregehên xwe eskerî durist kir bi biyanû ha mesela PKK nebû. Li Sûriya Rojavayê Kurdistan dewletê Türk li İdlib li Efrîn li serê Kaniyê li Tilyabat li ew mintiqa dagir kir. Du dewlet bûn wan nebû. Mesela ewa kê dest pê kir piştî rûxandinê Saddam 2003 û pêş ewa dewletê Türk li no li heştê û sisê ve rêkeftinê gel Iraq kiriye. Li mawayê 42 sal tê bo xakê Iraq û başûrê Kurdistan. Bo Sûriya jî li duayî 2011. Başa. Serî bike li piştî êrîşa 7 Oktober 2023 İsraîl serî kir ewa hilalê şiya durist biye. Dewletê Türk projeyê xwe Osmaniyê heye bi taybet bo Musul Kerkûk dema Daeş hat heger İran rêge bida heger hêzên koalîsyon nehatana heger ew keta rêkeftinekî stratejîk yê PKK yekîtî partî di meselê eskerî de çêbû heger nebiya dewletê Türk bi biyanûya Daeş dihat dixwast bê Musul Kerkûk dagir bike. Belam ew plana ser nekeft. İsraîl serî kir dewletê Fars İran dewletê Tirkiya Türkan mesela projeyê xwe gewrekirinê împaratoriyê xwe heye Sefeviya Osmaniya û xeterî li ser asayişa İsraîl çê dike. Xeterî. Bo wê bibore. Bo wê İsraîl li piştî 7 Oktober şer dest pê kiriye li dijî hilalê şiya İran li Filistin derbelêyan da li Lubnan lê da li Sûriya lê da êsta amedesazî dike li Iraq lêyan bide duayî biçe İran. Her wiha dewletê her wiha İsraîl meselê Durziya Alawî kire bin kontrolê xwe da û meselê Kurda jî rêge nade Tirkiya pêşrawî dike niha hegera pêkdadana ciddî di navbênê Tirkiya İsraîl he di xakê Sûriyeyê de. Ew metirsiya şerekî gewre li meselê Ereb û Kurd niha Kurd û Ereb îdare dikin pêk ve. Kak Ramazan zor be Kurtî zor be Kurtî. Kak Ramazan. Bibore pêkdadanek yek deqe yekek ran ku divê ron bibe zanî bibore we yek şirke bide. Mesele İsraîl dikar bu zerbe li İran bide. Belem Tirkiya ji ber ku endamê NATOye kêmekî zehmettir dibe ew metirsiyê cenabê bas dikî di xakê Sûriyeyê de di hegerekî pêkdadanekî wa da şerekî gewre çê dibe tabî agir tiştekê li Rojavayê Kurdistan jî dibe. Yani zor be Kurtî ştê kirid bo min bû be cê têbînî witê de ger Tirkiya bêvê êriş bikin ştekî we berkewtinî legel İsraîl la bo dirûz debe.
ئەگەر بێ وێرش کاتە سەر کورد ئایا ئیسرائیل تا ئێستا ینی بە هیچ شێوەیەک بۆ دروزەکان هاتوۆتە سەر خەت بەڵام بۆ کورد نهاتوۆتە سەر هێڵ هەرگیز ئایا ئیسرائیل ئامادەیە ئەمە بۆ کورد بکە؟ ببڕۆن و ڕۆژکاوی قسە بکەن ئەمریکا 11 ساڵە هێزی کورد چەکدار دکە 11 ساڵە مەسەلە لە ئەم پرۆژێ آخر 106 میلیۆن بوو مەسەلە 130 میلیۆن بۆ ئەگەر خەڵەت نەبووم 130 میلیۆن بۆ ڕۆژاوای کوردستان بوو 6 میلیۆن وابزانم بۆ باشووری کوردستان هێزی پێشمەرگای بوو کو ئەوە 11 ساڵە بەلکو بە میلیاردێک 2 میلیارد دلار پەرە سەرف کردیە هەمان کارجی ئەمریکا بۆ ئەوە دکە حدودی ئیسرائیل بکە گارانتیدا چمکی هێزی کورد ئاشتیخوازن ئارامن ئەرەشە و تەدید بۆ ئیسرائیل نینن هەگەر ئەوە نەبە هێزێکی دن لەوێ بجی ببە دەتوانن دژی ئیسرائیل بکاربینن تابی ئیسرائیل ڕۆژاوای کوردستان هێزی سووریا دموکرات تامینات و گارانتیا ئاسایش و ئارامی خۆزانە بۆ وێ بە هیچ شێوەیەکی نە فەرانسا نە بریتانیا نە ئەمریکا بە تایبەت ئیسرائیل ژی ڕێگە نادن تورکیا کۆمەلکوژیەکی دژی کورد دەست پێ بکە و ناف کۆمەلگای تورکیا بەخۆژی ڕێگە ناداین چمکی کورد ئەوە لە ناف باکووری کوردستان جی ئەوە قبول ناکەن زۆر بەڕێز کاک ڕەمەزان کەریم سیاست مەدار کاک ڕانکۆ ببورە کاک ڕانکۆ ببورە پەلا مەکە کاکە یەک دقە ببورە با ئەمە ببورە تشتێکی آخر بێژن زانی پێش ئەمە پێش هەر مانگێ پێشتر لە 27 بزانم 27 تاباخ حتا سی تاباغێ لە سلێمانی کۆنفەرانسا هەفپەیمانیا سۆسیال دموکرات بۆ جیهانی عەربی دروست بووە بوو لە 23 وڵاتên جیهانê 15 partiyên siyasî û li hemû beşên Kurdistan beşdariyek çêbûn. Yekîtiya Niştimanî Kurdistan bû serokê hevpeymaniya Sosyal Demokrat li Cîhanê Erebî. Wa bû Cîhanê Erebî 23 welatin 22 welat li lûtkê Erebî dane, sê welat jî Malî, Çad û Sahara Komara Sahara tê de cî xwe nagirin 25 welatin. Heger yê me wekû 23 welatên Erebî hesav bikin 373 milyon kes e û li cîhanê de dibe 13 milyon kilometr qere û seda 24 xakê cîhanê ye. Serîdike wekû reqem bizane min çon bi deqîq dilê. Bo wê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan me behsê namê Kek Mesûd Barzanî kir û Birêz Ocalan kir. Dibe ewa jî bîr nekin Yekîtiya Niştimanê Kurdistan Serok Mam Celal, Rêzdaran Fuat Masûm, Berhem Saleh û Doktor Abdulletîf Reşîd çar serokên welatekî Erebî Kurdî Îraq li henavê Yekîtî Niştimanê Kurdistan derketine. û Yekîtî Niştimanê Kurdistan çi li Sûriya çi li Îraq li dêr zeman da hêzekî quwetekî xwe mezin tesîra xwe li ser Ereba ye. Ku nahe Yekîtiya Niştimanê Kurdistan serokatiya sosyal hevpeymaniya Sosyal Demokrat li cîhanê Erebî dike ew 373 milyon kes yani 13 milyon kilometr ew û seda em bêjin 24 xakê cîhanê û meta Mihemed Belaw biye. Yekîtî Niştimanê Kurdistan ditwane bibe hewênê aştî, aramî tesîrekî zor baş bike bi rêgey ew hevpeymaniya Sosyal Demokrat bi taybet ê me zanin xanim Kek Feryal jî bibûre xanim Feryal xan jî berpirsa jinan e. Ew foruma bibûre ew konferansa li Silêmanî çêbû ditwane piştîwaniyekî baş li Rojavayê Kurdistan bike. Yekîtî Niştimanê Kurdistan bi eskerî, siyasî, dîplomasî li mawê li 2011 ve hesav bikî. Heger hesav bikî li salê heftê û neva dema hevalên PKK çûne wê derê berdewam piştîwaniyekî ciddî li mawê em 46 sal bû 50 sal. Heger li zemanê Hemîd Dewrêj Xwalê Xweşbûyî serok serkirdayê Birêz Hemîd Dewrêj hesav bikî 6 sal e. Bo wê Yekîtiya Niştimanê Kurdistan ew tecrübê 6 sal û bi taybet ewey ku li 2011 ve ditwane piştîwaniyekî ciddî bo Rojavayê Kurdistan bike û xwedî li Sûriyayê jî û hêzên İslamî Kurdistan jî ditwanin
پشتیوانیەکی وا جدی بکەن و کاک دەست خۆش. ئەوە زۆر گرینگە من بە ڕێگەی کاناڵی بە دەست ڕێگەی خۆش. کاناڵی کوردستان بە تایبەت شاندێن ڕۆژاوای کوردستان هاتن بەشدار بوون ئەوە ڕۆڵێکی گرینگە و ئەوەی ئاخرژی کاک ڕانکۆ ئەوەی کو سەرروک مامجلال و دادە هێروخان لە سلێمانی ئاواکردن ئەوەی کو زمانی شێخ محمودی حەفید ئەو سلێمانیە جوان مەسەلەی دێموکراسی ئازادیدا نابە هیچ تعویزێک بدە دەبێ وەکو جزیرەیەکی دێموکراسی ئازادی سلێمانی بمینە مەسەلەی ئەمنی ئەسکەری نابە لەسەر ئەوە زاڵ بن من لە بیرێمە تێ ئێمە لە پردەی خۆسرۆ خاڵ حتا ئەوێ پەیکەری شێخ محمود ئێمە دەچوون لە دەما نەڤرۆز دروستی دەبوو هەیشتێ ئادارێ دادە هێروخان بە جوانی وا دروستی کرد سلێمانی وەکو بەهێشتێکی بوو وەکو جزیرەی دێموکراسی و ئازادی بوو دەبێ هەر واژی بمینە من داوالی یەکیتی نیشتمانی کوردستان دکم مەسەلەی ئەسکەری ئەمنی نابە زاڵ بە دێموکراسی ئازادی هەم وڵاتانی دەروا هەمژی بۆ ناوخۆیی هەم دە مەسەلەی نەتەوی ئەوە بۆمە زۆر گرینگە سەرڤەتێکی گرینگە و ڕێزێکی منی تایبەت هە گەلی کورد سەر دکەوە و دبن دەولەتش بەڕێز کاک ڕەمەزان کەریم سیاست مەدەر سپاس دەکەم سپاس بۆ بەشداریکردنت لەگەڵمان سپاس بۆ ڕوونکردنەوەکانت خۆشەویست